يا حاج، انا الصراحه حاجه ما بقتش بتفائل بدخلتك مع حبيبه بابا في ايدك كده. انا بحس ان في محصلين داخلين عليا. اه والله. خير يا حاج، حبيبه بابا زعلانه ليه؟ رحله تبع المدرسه؟ رحله ايه يا حاج؟ رحله المدارس اصلا بادئه بقالها اسبوع، لحقوا يعملوا رحلات امتى انا مش عارف. ما هي دي مدارس باريس سان جيرمان اللي انت موديها لها دي، فلوس فلوس فلوس. انا مش عارف دي مدارس ايه. اه والله. استغفر الله العظيم يا رب. ماشي يا حاج ماشي، يا جت على الرحله يعني تلاقي السندباد ولا حاجه ب 100 جنيه. ماشي يا حاج احجزها لي. ها؟ مش السندباد؟ اه امال حبيبه بابا عايزه تروحي فين؟ ها؟ اكوا بارك؟ ايه اكوا بارك؟ ايه اكوا بارك ده يا حاج؟ مش دي الفلتر الخمس مراحل اللي جوه ولا دي؟ ها؟ شو؟ اه لا طب ماشي ماشي يا حاج، احجزها لها. هتلاقيها بكام يعني؟ احجزها لها يا حاجه وخلاص، ما جاتش على دي. اه ها؟ 1500 جنيه؟ هي دي اللي ب 1500؟ هي دي اللي ب 1500 جنيه يا حبيبه بابا؟ قالوا لك الرحله ب 1500 جنيه النفر؟ لا والله. لا لا، دي ايه دي يا حاجه؟ دي مش رحله يا حبيبه بابا، دي شهر عسل دي اللي انت رايحاها دي مش رحله. اه اكوا بارك ايه؟ فينك يا حماده وفين ايامك؟ والله والله كان نعمه في حياتي، كان نعمه. الرحله الوحيده اللي راحها كانت مصنع الكاكولا. اه كانت ب 3 جنيه، خدوه شربوه حاجه ساعه وجابوه على الظهر وخلاص على كده. دي الرحله عند حماد. لكن دي ايه؟ دي اكوا بارك ايه؟ امال في ثانويه عامه هيودوكوا البيت الابيض ولا ايه ده؟ انا مش فاهم دي ايه يا حاجه المدارس دي، اقسم بالله. استغفر الله العظيم يا رب. امشي يا حاج امشي يا حاجه، ومشوها كتير برضه ولا حماده؟ ولا غير المساعدين اللي قدام مش كده؟ دول اتغيروا. اهو دول لوحدهم عاملين 5700، واخد بالك؟ وغير التيل قول ب 1400 جنيه مثلا. تمام. والفانوس بقى قال لك التركيب واللزق وكل كان حاجه عامل 1837. 837. يبقى كده المجموع اجمع معاه كده يا حماده على الحسب الله يكرمك. 5700 يا حبيب بابا ارحمكم الله. في حاجه ولا 8937. دي المجموع؟ لا والله اللي انت قلت دي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ده ايه الحلاوه دي؟ ده هي ايه دي يا حاج؟ ايه اللي هي قاعده بتعمله؟ انا فاكرها بتراب ولا حاجه اللي هي قاعده يوسي ماس. اللهم ربنا يحفظها، ربنا يحفظها يا رب. لا اللهم صل على النبي. معاك يا حاج. اللهم صل على 5700 زي التاني رقم كان كام؟ ايه يا حماد؟ انت لسه فاكر يا حماد؟ امال اللي كانت بتقوله دي تعويذه مثلا؟ ما هو دي الحل يا حماد. انت بقالك نص ساعه بتفتح في الاله الحاسبه، ده زرار يا ابني. انت فاضحنا اقسم بالله. كام يا حبيب بابا قلتي؟ 8000. كام يا حماد عندك؟ عاملين 8907. 8907. ايوه كده. ايه يا حبيبه بابا بتعيطي ليه بس؟ المس زعقت لك؟ لا لا هكلمها، بس انت اكيد عملت حاجه غلط. ما هي مش هتزعق لك لوحدها كده يعني. الهوم ورك غلط. الهوم ورك الواجب اللي احنا حلينه امبارح، اللي انا شفتك وانت بتحليه امبارح ده طلع غلط؟ لا والله. ده ازاي ده؟ هو مش ده انجليزي؟ ساينس. طب ما تقول يا حبيبه بابا سايباني امبارح ليه ازود ابوستروف اس وبتاع في الدنيا لا اله الا الله. ده المفروض متعلم يعني. يا حاج. لا ده الظاهر عملت الواجب امبارح لوحدها فلخبطت في شويه حاجات كده لوحدك. لوحدك بس يا حبيب بابا بس. بعد كده لو لقيتني قاعد فاضي بتعليل انا قاعد فاضي اهو يعني تعالي نحله سوا وبتاع. ما تسمعيش كلام حد هنا ولا انا على فكره يعني. الله يكرمك الله يكرمك يا بنتي. سيبيني بقى احل المتاهه بتاعت فلاش عشان اللي بيقول لك طلع ساينس.